mu itangazo rihuriyeho rero Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani byatangaje ko abyiteguye gukura ibihano byafatiye Iran kubera umugambi ishinjwa wo gushaka gukora intwaro za kirimbuzi. Iri tangazo rikaba rigira riti twiteguye gukuraho ibihano hashingiwe ku makuru yagenzuwe kandi asobanutse ku ntambwe Iran iri gutera kuri gahunda yayo ya nucleaire. Tuzakorana cyane na Amerika, Iran n'abafatanyabikorwa bo mu karere kugira ngo tubyaze umusaruro uyu mwanya kandi ibintu bikomeze gutya ngo tubashe kugera ku gukemura ibibazo bya diplomasi mu buryo burambye. Iri tangazo rikomeza rigira riti Iran ntigomba gutunga intwaro za nucleaire. Twiteguye gukorana na Amerika, Iran n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire aricyo International Atomic Energy Agency. Byinshi muri ibi bihano Iran irimo n'ibyo yafatiwe hagati ya 2006 na 2010 ishinzwe umugambi wo gushaka gukora intwaro za kirimbuzi, birimo ibijyanye n'ubukungu nko gufatira imitungo yawe ndetse n'ibiyibuza kuba yagura intwaro. Ni ikinyamakuru Umuryango cyashyize hanze iyi nkuru. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye, ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emerine, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi, nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona, nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 0793417225 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Ikinyamakuru Bwiza.com kiratubwira ko muri Ethiopia byibuze abantu 31 bapfiriye mu mpanuka ya bisi. Ni kuri uyu wa mbere ikigo cy'itangazamakuru kigenzurwa na leta cya Amhara Media Corporation cyo muri ya leta ya Amhara cyatangaje ko abantu 31 bishwe ubwo bisi yagwaga mu manga mu karere ka Amhara mu gihugu cya Ethiopia. Ngo bishwe n'iyo mpanuka nyine. Ni bisi yari turutse yitwa Desie yerekeza mu murwa mukuru Addis Abeba. Impanuka yabaga nyine nk'uko byatangajwe n'iki gitangazamakuru. Igipolisi kikaba kigira kiti kugeza ubu abantu 31 bahasize ubuzima, mu gihe abandi benshi bagize ibikomere, harimo ibyoroheje ndetse n'abandi bagize ibikomere bikomeye cyane. Impanuka zica mu muhanda ngo zikunze kugaragara muri Ethiopia, aho usanga ibipimo byo gutwara bikunze kuba bibi kandi ibinyabiziga byinshi bikaba bititabwaho uko bikwiriye. Hano batwibutsa ko muri 2024 byibuze abantu 71 bapfiriye mu majyepfo ya Sidama nyuma yuko ikamyo irenze umuhanda ikagwa mu ruzi. Haya baracyatega ibikamyo bakagenda bicaye no hejuru yabyo. Nyiri kandi kuri ikinyamakuru Bwiza.com kiratujyana mu gihugu cya Norvège. Umuhungu w'igikomangomakazi cy'ikamba yakatiwe imyaka 4 y'igifungo. Ni kuri wa mbere urukiko rwa Oslo rwemeje ko umuhungu w'igikomangomakazi cy'ikamba muri Norvège yakatiwe igifungo cy'imyaka 4 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bibiri byo gufata ku ngufu. Yitwa Marius Borg Heibe, akaba rero yamaze gukatirwa, yahakanye ariko icyaha kandi akaba ashobora kukijuririra icyo cyemezo nyine nk'uko inkuru yashyizwe hanze na Deutsche Welle, radio mpuzamahanga y'Abadage. Uyu musore w'imyaka 29 ni umuhungu w'igikomangomakazi cy'ikamba muri Norvège witwa Mette Marit, akaba yarabyaranye n'umugabo we wa mbere yuko ashyingiranwa n'igikomangoma cy'ikamba cyitwa Hakan. Igikomangoma cy'ikamba ni ukuvuga ugomba kuzazungura se ku bwami. Wajya ku kinyamakuru Bwiza.com kareba n'ibindi byinshi cyane byahishuwe mu bijyanye n'uru rubanza. Rero uyu nguyu yaregwamo gufata ku ngufu ariko akabihakana yivuye inyuma. Ngarutse gato ku kinyamakuru Umuryango baratuga ko Abasuwisi banze umushinga w'itegeko wo gushyiraho umubare ntarengwa w'abaturage. N'abaturage bo mu Suwisi banze umushinga w'itegeko wari ugamije gushyiraho umubare ntarengwa w'abaturage miliyoni 10 igihugu kitagomba kurenza kugeza mu mwaka 2050.
uyu mushinga wari watanzwe n'ishyaka rya Swiss People's Party cyangwa se SVP bashoboraga guhindura bikomeye politiki y'abimukira muri iki gihugu gisanzwe gifitanye umubano ukomeye n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Ibyavuye mu matora byagaragaje ko 54.79% by'abatoye banzuye umushinga, mu gihe 45.21% bo bawushyigikiye. Abitabiriye muri rusange y'amatora bari 58.86% ugereranije n'abagomba gutora muri kiriya gihugu. Iyo umushinga uza kwemezwa, guverinoma y'Ubusuwisi yari gutegekwa gufata ingamba zikomeye zo kugenzura izamuka ry'abaturage muri iki gihe bageze kuri 9,100,000 birengaho gato, mu gihe abaturage bari kuba bageze kuri 1,500,000 mbere ya 2050. Igihugu cyari gutangira gukaza amategeko ajyanye no guhuza imiryango, gutanga impushya zo gutura ndetse no kwakira abasaba ubuhungiro. Ikindi cyari gikomeye kurushaho nuko y'abaturage barenga 10,000,000 mbere ya 2050 Ubusuwisi bwari gutegekwa kwikura mu masezerano n'imigenderanire bufitanye n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Ibyo byashoboraga no gushyira iherezo ku burenganzira Ubusuwisi bufite bwo kugera ku isoko rusange ry'u Burayi, ikintu cyari kugira ingaruka zikomeye ku bukungu ndetse n'isoko ry'umurimo. Ni mu gihugu cy'Ubusuwisi rero inkuru tubonye ku kinyamakuru Umuryango. Reka nongere nsimbukire gato ku kinyamakuru igihe.com. Inkuru itubwira ko abana batarageza ku myaka 16 mu gihugu cy'Ubwongereza bagiye gukumirwa